do nili songkai nili keren sidun ke bat ngengek pangan nang yo banwan na kawi kapor siya kawi pat ken maulanya di jingwai di syakri ika kam ko jong ublay hai dibenta di pair jong ministry di jong kajingeseng si baji steng dari kajingeseng kaba tamban keren namar dari kajingeseng bopun min se kongo sampia dari ngai tengah bagi cepat sini syarat distrik ia pelun kumu marpul pak jompi ia syai ha ni bawan nanti ngeliano sekadian ngeliano sekamon dari ngai ba kumbang ong ipi ngamlong nong keren ugojrong ni belingkak dari westet panyo slow ikat tien jong oblay Kumisimun di kakwaya itu samlai belai ke jingwai jengki sakawai ke jingong ke jenga ong dan bentien bala ban ai jing batai syapang ke jingwai di tamban syuma ya ka di tanto bama upit ke jingbang jeng ke jingwai silain ke jingwai kada di spak tali ke saban dan ke jingelap ke jingem jengi kumisimun di ke samla jaga barang subang bat iwi samlai belai ke jingwai kepekerpan ke jengki kapor samlah dari kapor kapor kementam ngejingin ke jauh brio pansengnya ke nongrin ke scam pantainya ke nongrin yang ke dapura nginyo ya ke lawai kamu pernah kebalang klem ki samlah kalau kebalang klem ke lawai nama kata ke rata syana distrik kadang kakmi ki samlah kelong ke minta kalau syai bat ke lawai jong kebalang ke jengi kapor samlah dari kapor jong kejing suksin bat kejing yubi isamlah ini kesini ia pen habriu bahai nanti maka di kapor jenglong samlah lamban ban persyai kata uai samlaran ba atau presbiteri jongi san pausnya musong samlah ulah khot yang isyeng baun otkip golden jubilee bila leksi yang jongu bat ilah keling untuk samlaran ba sekhot ini badeng nyong badeng san pausnya musong samlah to keren se si gentien kamut kumbu samlah kau badeng ubas mau ubi semua sen bah mungkin habri bahaya lebih syang samlah tapi san pausnya uang kumbu uang hangat di pastor samlah kamut jelis tiktok tak ada jemput samlah yang banyak mayir omprebi balik jilek no selfie ke terekam mah haji ngeseng dulu lepas samlah ban peciu seluruh ban peciu yang nem no kepor samlah ke kepor jong gejing posliu por samlah ke posliu bahaya mo peng-peng dalaya ayu lay untuk mo posliu ikendu ibadu sepeter ba ikong deng mo petin ni kati gejongki jalan nyahap gejing tiak berarti gejing posliu kepor samlah ke gejing posliu nambut ban ong jing posniu ya ke jong ni percaya Henry ke jing posniu kapan pendalatur ke jing jongi Martin Luther King Jr. way ni hidro doyong hakapor ke jing ring merau ki doli ki doyong ura iko ke jing thok ban keren pat pa I have a dream ngaton ke jing posniu ong pada pagi jing posniu jung kalong pakan sange si sendon ke jing hit merau ki doyong hati dokli patulak ulong sisya kapor samlah dari kapor jong ke jing simrai usia siwes uang kanu karai kama bishim hakapor jinglong samlah kan salong kala syai kala sisni bajompi samlah bedi juga rata syara distrik rai baha ya ka kam ke jam jompi ya ka long yin long sem jompi ya ka puli ke puti ke jompi tam ya ke cingetei jompi paru blay nama kata kapor sama kalau kapor kabadon kamtam kabadon kamban chok ya ka ni ke jinglong samlah men step nilai of snow ka jingkak ka jong blay yang ikibreo but hakani ka ngok paisi ka jingkak jong breo yang blay hospital lukas pada nonggo pra kada pat saupuai saupuar the gospel of Lucas kada nonggo pra kada pat saupuai saupuar hakmidu ulawan ubreo uba kerteng and chairos bat ubalong unang sensar jongga senagot teula demati kita Jesu pat ula kerpat yu panwan siyin jongu
nabaubang ko kun marway kabala kataos ng karta bat kaba na chanya hot ya kekerteng kajang Jisu idang di sana nakarata siya ng respect imat kila diyo slow yang abang arway kerpat yang abang ay jinway why si pastor hakari kasli tinggal pencem ni kadonod jangan nalalagyan sekali panwa di soundtrack jangan panwa di kintin jinway ibiyay ba kini ko kubor hakari ka janjit pangan ay kini ko jinway hakari ka por ko mata don bakta ya ya kini ko jinway pelapi ka lenong ka peraw lukas terkuat bersau pulai madu ka bersau punyau lato ya ka pamingsi o suru hakani ki jinsen hakani ki kaisi arway bat syakin bat bat kasyakiwen Jingirman, jingirman, ang jinglang yapen, syajai nagipatpa, yakang isong jakyan, karas ng jingpang mitsna, manjang kismo sayang. Ikayos mo ba Jisu? Siapa bauan Timberman lang siya chikmen Siya ukale panwen Leng bapak bapapu Siya uji sukalito Compare siya kakabaca Kan yang lagi show Dajing syakti, hajing jaja, ya jangan jauhkan kan Nikun pagi, jimpang bisa, jimpang jangka, alatnya Marmuka di Jisu, ukil libat berdah Don handi mano-mano Batanyana Najing lewan Wajing sore Hakmat jembu kapla Ken ratay mangagen Bakta yang dimenda Najing iban Jing sore Padagmat ako sangki Kung bakit sinetyopi Kapin yapi-yapi Leng bacing epaku Siya uji sukan ito Compare jagat kabaca Kan yang baik dajing slow Dajing sore, hajing jar-jar Ya jan, jonggu karna Dipuntahi kamar yamor Simpan misna alajan Dan manu, rimanu Hangmi hapek jongi Bajingirman, jingirman Pasaitan utang kendi Uji suhu Mengujo Menhemen bak mentah Kopiang ya mentah Yang diuntan belah Bajing ibat jinsongan Padagmat ako sangke Kung bakit sinetyopi Kapin yapi-yapi
Lord. Daging smoke, daging jaja, yajan jambungin kan, dikuntahi simpang mensim, barok nani an saja. Lengga cing etap, xiao chi sukunin pun, compare Jakarta baca, ini yang daging Lord. Daging smoke, daging jaja, yajan jambu topan, dikuntahi nyimak yang pun, simpang mensin an saja. Sajisi botrai kerana pedeng jongi lembah dari kecil sengelap kau kadu jong dari kesli kabegitu hang ni hatalah sera botrai islogu ini meyalam gigi hang ni patninya dari kepan ke jong botrai panisyam tenai batnya panisyam tenai batni trai bi iwan dari kecil seng pangkat le jong betono pangkat terpat di kecil rap ke jong botrai keren pedeng jongi ikloi ban syakskor idua yarap ini penyelat ni gijing syok sampia na gijing pro gijing pergi ke bon saudang jengi menai penla ini ko trai ini bagin penlet ini gijing perkat na do gijing aslo ke jengi tak gijing i ke jengi pantam ke ten ke jona tan yo ban sunsa aga bono ke jona ke jongi ren latra ikloi ban syakskor melong do blai jongi aga kerteng ke jauh cisi duai. Amen. Pada bulan biye jona ni sopo bakamlong kabesuk banglong nong yalam tam lele hakan nyam ciu kan nyam kabatau tarjur kan nyam kabayet kabawo yaki barok mano pala banglong nong yalam naman katangi yui hakade kalenong berapa kada khat ke sopo terter yau neu brio ubat kerteng ucairas ubat ya kawai ke kertan hakan nyam ciu but the Bible gone unong sinsyar jong ka senagok kadei ka chaka panhikai timplay ucisu ublepor pon sin hasenagok panhikai ya katien ka chonguplay nama kata ni sopo hangni bauni ucairas udei ubrio ublapiang pha ka jingnang ka jing start ka jing tip ulong ru ubrio ubariu spa ni yoi kata ha ka jing bon jongu ya ki syakri ki syakar ki batrai hayeng jongu ulang ubrio ubayo ya kanam pada kepuram haga imlang kesalang tamtam haga nyam ciu the Bible dia tu ini pada orang kita dijingpiang jauh barok uban ru ya kekun marwai kekun kentei dabadang kat arsmen kerta bak ini kekun jauh kalau nggak cingkemen jauh cairas jadi kekun jauh kalau ke mau lenai ya ke cingin ke jauh cairas tak mau ukumen bandan hajang cokokun jauh kikmi kikpa ni sopo bahaya kata ni belakang kun don kti ngai kun cerai dan sansnem menedang setiap ilapun yang yang papa beli kunjang lang yang satu ngatai kan syong hayin hindang lang baknya nah sopo ya kan cingkemen jauh kikmi kikpa bandan hajang bak lagi jeng kikun tak mutam yang cairas bandan hajang kekun kentei jauh kaparan halal sinan kata nama kata sisu dipulai ke Bible tak terus syau tenang kalau bauni ubrio ucairas ulajiyo seluruh syapang ucisu pernah mengaji jangan snowman banwan syarata syara banwan uli apa tera sara kapalang hangi ban tipro baga kerteng
yung Jesus Christ kamlong siyo kapanang pumay kapanang jagi nila tuyo slow sa penator nini bat penator sati yap kecilap sa pang Jesus Christ bat naman kata Jairus lu ulah tuyo slow sa pang Jesus Christ Henry ka slow si kanong bau bang buoteng banyak kindu bat bang piang yung Jesus kung lau chong umang pening balik udang sibo na kacingin chong kanang kaburang uyo kaspa kapau udang kayu kwa kacingin uyo alot si tempet om idang cinggu naso yang kacingin Jairus para ko na biye chonga niya may kisi teng-teng habang ibiyang ibit na kacingin chong kato hakacingang kacingtip teng-teng ublay umdakamlong daw kamsyo kacingin jani ni siya lagi ni siya pendak hikinyang kurukom Mulai panonghi bagi dalam sisa baru mulai kam dalam show lagi di sini jadi pemerintah. Bikin mau ke COVID nanti kalau dulu sini setai sesat. Nang sa kapsor kajing jencar lapalak itu ke por tang ni lain. Harus nembuna ni syong lockdown sa set slung tang di slung kita diau gihat. Ba aku tu ke por bisyari lagi hilong Kuno gigi sing duai hayin hakapor corona kalong tidak kenal kisilahan gigi sing duai hayin ubang cu duai ulah duai ubang cu boleh pai ke ulah boleh ubang cu wadlay ulah wadlay ulah kan wing kun jagoi kalong kami Kristan ubang itu dangret ke kami kalau jing sing kena yo ubang koyana jing sing kena andang laki sama ulah kekam jing sing sama ulai dilibis yung kaleng-kaleng di jingersay Henry anda ulapoi sa pareng sa kanamba asal silong ulai kendu berkilok sa kapertay kiparalok ibarat tebit siya bangkrok bangpa bangpimbiit yung hadu kuat bau tau kuat ungok hadi jiso hapertay hadi jindi pembuat ulap mulian ulas ng jamiat lain ulapoi silang syayin kami akan juga keren show yang tahu kun jogna kasyaktin namar ukren dikitin bersneum yang laga jangka kami kami akan senang siketin tahu kun ukren pai si tahu pentin dari bakal kami Kristan kalau kalang duai kalangai ban duai ban syak jingit bau belai umpelajim yang kun jogna bakat kami kalang duai kiparlok iong hukong ukun jong piwa ng jod kata kanang buhay kata kanang charging itu bau pun jong ka ulan ng di ulan ng buat ulan ng jod na dibigslaw baka kalay jong kali kepertay Henry ketik siya yun kajing buhay jong katakalong kami karakter kamu hakaway kasli hakajaka kapakumpoy berkat ba ondang bayui ondang balap hindi yung sinala sa tsaka ba kilok ka persay ublay uwanti ikadodot mau sumupaw kun sa katakalong kami day hanta bawa IT na kadyang gajingin naki-ay yung snew sa persay balang uati ang sumublay baluta day mangaw bayan hakadi ka no paiswi banyalap apa ng jumping nanti posliu ban posliu sesilcar seni setelah salah ban keren negatif jago mulai nadi ban yang nado mendo hadi di snow baja ke pertai dengan snow pangadan negatif dapat duai keren occupy dapat duai selor ublay uap ya kapor kecil padu hiasa kanu min padu ublay orang ipi namcu bapi Matray ini kekam, hakajing sisa mencua, aku akan mengubri-ubri uspa. Hendak ibang matray ini kekam, nama dengan uspa, hakam mensim. Cahaya suuban yang ada kecilong, kamu usul bau piang lut nadok nisyato. Hendak ang kapaibel, hakaway kasih, ulay kendu, ya kaway kecil, kabak kenautan. Bakit tak kecil kalong? Anggan show manu menurut balak menyerap yung Jairus tak kecingin kalong pagkakuan kabu ike mau lenay yung kecingin jauh ipan at penir yung kecingin
dan hatenir jong kejingyak lawan jinang ai jinwut yu oh jairo sekarang kesepak persang kesepak kilang gini dokter kilang gini kinang yalam kisah kini maboncat ke memekuak biar le Henry dan petir siapa jeliu ke doamu jong jairos berisur ibarat iba ong yu leh banyak kendu yang jisu udah na jam-jam para pengedi ejongat kamlang kabesok ulayo lang barok hato jingin jong kadok kanang kebuang kesepak kepau jinang jing stak ulap yang lo Henry mentakawan ke jing persiaw wau kaboong leh man IT yaladi hau jisu pitik ulay kadang katma kapag kenjang sim kapag jang patang suka na tolong ang Bible pau Jairus ulapin ko mo ina na usur pandai ya kendo yang Jisu umi bayin macam berkat bau dan sibon di sakri ulah di bantai di sakri di jamu manang kini patu Jisu jeng adon kam yeu leh klek kumpan leh tadi banyak kendo yang Jisu macam berkat bau ya henti ui no ingin sarang jamu barok sedir ui no ingin rispak jamu sedir ulat no ingin stak pertai jamu barok banlek syau Jisu kembang long naturai berhala baranda ulah boy hajanu Jisu on the Bible Jisu dan wan negara dengan lien ipat ba kila ap yang Jisu kepada jaga ban Jairus uyoi utau patba uyoi utau Jisu ubah unjukwa banyak keren mencua ubah jusat dulu di skor ban yoslau sebang Jisu Henry yang kaya keleman utip bagi om ke percaya yang mati yang sedang kila pendo kiwai kila di Jairus ulah persanglut ulah bagi biarlah lo wing Jisu macam berkat ulah dia boleh komunikasi Jisu memang dia nolong dulu kaya kalau Jairus sulale lapin gentit dikipat ba on the Bible ulah dan kuat hati bijak di dalam Jisu para media jangan udan haja kayau haja ngabon breu unggang yalamu bakrau jangkan nyamjiu udan hati bijak di dalam Jisu ada dari gunung-gunung kucing kuat yang ada ini kucing seng elap siapa ini tengok si yang cibet kalang benar yang perinjini kini kucing seng kiban sim ya kesim jam kejamu Jairus pan penerit ya dati hati bijak cepat tingkah uji sukres ucakap saung si pawang tau penerit ya di hau kelai dewan pengkau ya pi uyone suduai kedai ya memang kau pat yang pangan manret kesenangan do langat kenyi ka bekor pan penerit ya di hakamat semua belai man ong pi kan sa perikam ada ni kelawai pan penerit ya di hakamat semua belai para pengerti ya jangan pengirai itu boleh dijiwai ke bakat tak terapulai ngirai itu kita ke bakat tu karena berkat yang dijiwai om iman hati dijiwai ke bau Jairus suwai hakapor bau den hati selajak di jauh Jisu ngirai itu berkat ke bakat tu haselajak jongwe ngayai den isnei tuwak dan selain ngirai itu berkat ke bakat tu pada ke chorus boleh nanti hati ini dikintin jiruan ngantik lo dari mapiru di badan kamu dari kecil saya pantai nanti selajak di dalam Jisu selajak jong mengayai dem ya ubarem ya Rab yang atrai sasisi haslajat jong mengayai dem isnei towan penslem penim ya ubarem ya Rab yang atrai ya Rab yang atrai ya Rab yang atrai pangan yoim
Bamilayam Ya Rab yang adrai ngasno bagay kajing ruay jo kajing duay panong ya Rab yang adrai krenjing ya Rab jong mengan sayap kakun jong kadang matbir jong kajing yap ngakirpat ya me tuan syayim jonga ngakot snow ba ya me nga-invite ya me bamin wan banrong hakayin kajonga Jisu Petrus Jacob du Yohanes kini na chi Jisu chu Jairus pakat pe kita ngele kada khot ka sau phlai du sau punyo ngalarwai mentang kada don sakawi ke jingjia siteng nempi hak bakal don ko ikalong kemi rangba beriu kapakit cimpang Islam kat arsnem kapang kekrau pat ke Bible ke ong kala lut ke spa ke pau kala dulut jingdong jingem baro pat ke history ke tu ini om day tang bakani ke beriu ke dua ke snam na ke met jongka hendai kala dua ke jingit lagi para beriu kala dua bahaying bahasan kam don hok sio banim lakhang ya ka om don hok ya ka bakan keren bakan ya saj na ke benda ke hok jongka kamla benet temple kamla benet synagogue kamla benih sejak apa late kendon ni kada ke niam jiu late kendon ni kada ke imlang salah nadu kli hadu kejat bak kani ke beriu mentah kadon haka cingling mensip kama kadu juga ayo slow mo Jisu uyay tenti na yen juga kani ke beriu kamdon na Yesu dan sangisur bapasyaw ya ka siyong hang ni batyap ni yen nang ni pada kendo yang Jisu oh para lang ibiye jonga pinapuli ke history siya pang kani kami kani karangba beriu majaw ki umat haka imlang gasa lang haka kamay kakaji haka niyam haka jingitay para beriu kani kaberiu kamdon hoksyu lakin bom kuy ya ka Leviticus katsan lakin nong pok ya kani kaberiu late kendon ya ka barada siapa yo iya ka maka misi jika padba ini jika babon beriu tahan jika Moses maka niam juga lang lada lap ya ka dari bangun pemau kani kaberiu kadon haka kodet sak kam yo wan jinga seng kumbawan mangikum ni kasyong hayien marway pitip je ayu hayien ang gospel Marcos kayo revival marway hayien bakal revival bakal maat hayien marway kalau ladangan yokta yakin yang cai ko Jisu ngatip dong nang sayo kia ketika revival kau perlu akan doa nur joka nganim sisien nganyap sisien tanpa kadai ikan do yang Jisu pangan kita yakin yang jago jago kalau mi na yin kalau sok kalau sepan bahaya lebih banang-banang ba itu lesi setang ikmat bagi ya iban pet kalau ya hapeng betul bata kasyak niat sekadian kasyak niat sekaman katlot dan bor kadang cimpang haka jingim jongka bakal poi sejanu Jisu kamnuan banong ko Jisu irap yang lapang asitom nama ka syakti yo asalen pemau uparti mayos ulah da bangteng ko Jisu meu kono David tulis na yang kisneng yo who gave you the right to speak ano ba ibore na ban keren Bartimayos Hindu ila de pertajam susu ya kekerten Jisu mereka ni kedekan Hebrew kamnuan karena yun kalak clear ya kakti papang patrot jangka bat kalayo bat ya irin yang jangkup jong Jisu tapi dia yun Jisu ulayen baru Jisu ulaong dan mano balakta ya she communicated God through the touch kamdon kamban ang ya kasimpur jongka panyaphoy kajinge jongka dangkakti jongka kalabyang bangkren ya unong penem jongka uji sukres dan manurin mandu palakta yang hapadeng nupat Petrus ang kuji sulay tengku beriu na ikentur na dumene noong manubakta ya ang ujisu kadang kita kabapel kajing kita jong kebriu kebadan
jimpang kabadon kam jimpen kia jangan kini keberi kesyaktian anda ke snoto ya ke healing ya ke jimpen kia kabalat tuh hakalong yang jaga day mga atray malakta ya me day mga pagipad kipet sa jingay dayo iya nga day mga masate kendon na kanyang jiw day mga mongdon hoksyo kanim day mga kandon pop day mga tuay ba isila na baro laka day nga pa ng pumaw ay kinintano day mga malakta ya me ba't day mga palama di ko cintang kaya dyan me nginut para ba ngayon mansin di ka nikasin dyan manong day mga tuay badan kami ya me bakot ya me hari ko Jesus oh kermen kukun ang Jesus kajing ngejong pa kalapang kaya pa Jesus urang baling do ubakuy ubahok ang kasiti siki Hebrew kami lay langin kayo namaruso po ikajingkit jumi utiplot siapang jumi kajing ngejong pa kajingat ka ba kajingat ka ba shisha kajingat ka ba day kajingat ka disembah terso kapang kia kajing pangcong ka ngijupuli mo don kajingat ka disembah terso ang yun ulum long lakin ria uken ria hijukuline don ayupat hapo sembah terso don ayu sembah terso balaan pengken ria ikilom kajing kuang aja ujisu kalong pau sembah terso dan kajien there is a life in a mustard seed pakai jingkwa macam uplay tolong pauliu sembah terso un sepe un seikis lagi bercerngam un penpau ke burung ke coblay lapen kia ya pa dari jingga coba uliu Jairus uyang harus denti udang api ujisu lalu bau jisu undak lapen kia kita ke beriu bakat udang yang kumta ang kudu-kudu-kudu bersau pau prasa kendai Ilawan ki syakri lagi ku Jairus. Pak lesi kena yakan kata kepoh. Lesi kena apa nong? Jairus mila iyo hang ni. Uang adang api utai Yesus. Boleh cayeng jonga boleh tambah ikakon jonga. Ong utu syakri kum nong. Yang yelik nok siye. Kakon jong me kalayap. Minpet nok ya ka. Hayeng jong me. Dan kejingyang, kejingyalan, kejingyalan kamdon jing mo siyo warten mon kam siyo yung mga higay ang butong sakri yang yalin na siying ngintep na ikakun chong me para ba nagbiye chong Jairus umi na ying baka jing kermen sipeng menti uya kendu ya ke jingdu jing kermen wakso pala Jürgen Mullman way nagi German theologian upo ay kakot the theology of hope para kini kakot uong baka jinkermen baka jingdu jinkermen kiyay wad lang hata jingin kejong teng-teng haka jinkermen warlap ke jingdu jinkermen pak teng-teng haka jingdu jinkermen warlap ke jinkermen wakso pala kiyay wad lang kiyay pau lang haka jingin jingi Jairus umi nagi jingdu jinkermen uyo jinkermen udu jinkermen panganong ipi kini kecamnya Yesus udang biang kepor nakabentajong ilu ang nikajinesin udang biang kepor pangkat arliang ni keduriaw wasaw panperayim ikikon Israel udang biang kepor panpentelun yaw maukang panong Lazarus tumino udang biang kepor ikijing jongpi udang biang kepor ikijing pang jongpi udang biang kepor pagyarap yapi he is still on time para dengan bihe jonga kat bau Jairus sudang yang hantau tuit ki umat kumdongan le mentah baru Yesus ang tigrekat kita sedin go Jairus what shakti tang singit kumbalangit kini karang babriyo kalong kini di an penkia ikakun jome pang siyo snow ya kata kajingkaran ng Yesus what shakti we obor sa sisin para sa mga para bangabiye dyan ating karata siya na district ngidon yung play ubang kwa iniban syate hagijing penting pagkijing syate life pa nrupusan sin haka Bible
lato ya kekentian, don't be afraid, what syaitan, haki jingjia, ki beper, ki jingnya kendo, ki beper, life ma, beriu pusan sni, haka shisna miyo, kawai ke sni, uplayu ong yangi, what syaitan. Minta kena pai sniru siya mungkin kerjap no ika takriu tarik sabong jikot uong yang iru wajib din esi dibanting syakting aga jingin kumnu nganlong kani ke jingin sanungan poi wajib din lada pila syani hau unyan lam yang ke jingin ke chokri oh cahaya suong itu syakri kena yana jingin nganwan baru jisu ap anang wan mga ilai patang supaya haplau ye Jairus ipre ke Bible Jisu la lengo banyo i ya kejing ayam ya kejing lenyar pada kejing lepat jeng kiprio tak kayi ngunong yalam tadi uyap kayak pekun jeng Jisu wong itu ki ayam ki lenyar wat yam kam semayam kasiwat ya ngan satu siu ya kau ang ka Bible gila no kira kiben ya Jisu piti balay materi ke konsol atau jengki kijiu kabayak beriu kijulek lain pilih kiai kabeningkong kiyam sausi kumbayam ke meri bat kemarta kidayam bun sri banten i saka imlang kesalang banten i saka pertai bagi sausi sisa kiyam kabaar kabakijiu kilek kabayak beriu kisah jingit kim trebam kim tredi kim tresum kim tresat kemusim David habis hitam curi kun semua pulih musim David trebam tredi tresum tresat usah jingit balai banten i siya kapertay musi kabalay kabagi jiw gile abayak beriu kisum daw dupay yan na din nadukli kipong ya kijan kibadjam pakitar ya kajangkop jangki kumbali umor kikaya kapon jang kasiyan asya banten i siya kapertay niyam isya jingit itar jangkop baka pertay kan pet pangisngaw si siya bayhangni bau juel uong yakikon Israel tukat yakadokno beom yakijangkop jopi ngalangnya yakajilek teneng jangpi kajilek konsor jangpi kabatang sabar ngakwa kapingka dikadono orang mulai padahal hangni bau jisu ong wat yam bat marsen ong jisu kumta kumno kila berkeno na kajiyam jangki maka dikajilek teneng kasabar Jisu ukwa ya kabashisha urung hayin Jairus Petrus Jacob Yohanes kalok kejamu Jairus pat kini katena harasna urung hantang berdekat kebasan pusau Jisu pat kini katena bakatia hanta hoi katemring mensencho kalayap ula shime kakati kejongka baru Jisu kerentang si kentian ko kena poyen kena toyen ang berkat kebesan pesan pak kami sim jangka kalau wan pai pak kumi kalau yang jod pak ulah hukum ban ai cimbam ya kali kena prasam lama perabang ibi jonga kali jenis sengelap kena toyen Jisu kat ini jenis seng samla rata syara distrik kisamla toyen ito yang madian ko kilong tomato yan ko kilong kapato yan ko kipalang baro jangan rata syaratin stick ito yang baniyan kasin jam ke peningkong dari ke jongpi ke jonga kabaar hadu ke basyihajar ke bakut ublay unyalam itu dia dan dijemi ko kena to yan ukat ini yang kena kecing sengalam bani ini para pengen jonga dipuli gini ke kambak labun sin hilap na em babaro arnut hakani ke jinjia kita bakat arslan ke kunu Jairus ke kenarit kat arslan karta kalong kami sidang lenti ke bakit jimpang kat arslan ngalak banong hagapor balaka yang ke kunu Jairus kani kalong kami kelasang banpak kaya ka ublay doon bang keren ni karatasya doon district hati ni gijing sengelap ublay ukwa
pankili ya kapateng kapadangki kabagi ong kapateng karen ke coming generation kapateng jong ki samla kapateng jong ki kena kapateng jong kunu jairos ko kena ko samla toyeng ubring kwa lama kena kecil segala balada kiwai kim yeng nangan yeng la kiwai kim tre nangan buat yang jisu ukwa lang kili ya kapateng kapadangki jong ki samla kiban yeng na kabenta kakerten ko jong jisu kung lupa siya pang katukalong kami kapapang misnam karasna kakubor kalong oblay ukwa pan pengkili yang sahisin ya kapateng kabarachan letno the going generation kapateng jadi rangba kakitemen kibatit sa kanus nem ngindang im oblay tit ya kata ukat bangidang im ukwa pan kili yang sahisin panyen na kabenta kakerten kajong Jesus Christ kapertay kaya kursun mata jingbong kali iki jaga jingbong dan neem kibanyen kumu Daniel kumu Shadrach and Meshach Abednego Joseph panyen na kabenta kakerten kajoblay bantun ko ini kejigalap na kumdo kani kakamba kalajia kani kakamba kalajia dinamar ba ujay da suong ngakerpa tuhan siya jonga ukot yung Jisu siya jonga kumni kan sawai no kujing seng ni yelek no sel kijong di palang kisnong di bajengay kajing kili kalong hatu pinlek marwe ni pinyalam lang yung Jisu siya jonga pinlek marwe ni pinyalam lang yung Jisu siya jonga Genesis lang kabakat tindahan itu ini siyang ulat kung ulat ulatin ulat berikun siyang ukilatin pinamar baukat lagi angel di jong ublay bangsa hayin jong ngakerpat yepi turung hayin jong ang ulat ngandang koom gabapang banayepi ngandang gapalong gabasok kapintia ngandang gijimpang gabapang banayepi hendray ngakerpat turung hayin jong kanang wala parang jagi kimalipayan parang Jisu nanyalami na sa iyong janga dan gijing per jingmol dan gijing bam syongso dan gijing sabanden dan sibun gijing aying janga nagterpatuan sa iyong janga ibay lakot yung Jisu haying badihang tabo Jisu upalipat ikadonon mao janga mga nang yuhi at siya bahkan kutno tangau jairos bahkan jiaru haying jongpi maaf yang ada kepupurom bonsin nikot ikakerteng ke jong ublay tang haki jing habang don jing na kepupurom bonsin ngimpen mau blay habang piang babit kekam kejam bikin mau blay ni bikin mau dalam apa yang kerdo lawan ke kram lawan ke jing tenjo ke jing yapram sastang banduai banwadi umay hendak apa piang babit ngimpen mau blay haba udok daruang Allah sumarsyo ke jing pang jompi sastang banwat blay haba syak bakhan pinun menong dan telang dan liur belawan kang ya na pan syakri yung blay isyak dia syari blossom masyalong kalapu isimpi blossom balay matiarem ketikat matiarem ka igi airu tambangan lek telang ni liur na datha ni shit ngampit ngani batway kisni kilayat step kejing paidin kibabun kayeng hajing pang jongi hagi di kisni mementak kejing alap na bagi YouTube ngalam ting hiru teng bagi beli kinang palat dan edit ke YouTube dan way brio pangai kendu kalong ying jongki kita hanya jadi tiahi pastor tipun ki sao jumai la sai ông jumai yu kong ông pipin YouTube dan tu bayala bohong saki jumai ngam ju kampet ngam ju kampet wajah ledi ru ngale ran dan pet YouTube ngam ju kampet ngongi ông cũng nô tong ngila buang awan saki jumai kata tarik kata beji tengok pilek nu ang anam lek berisu yo ngan song na batikun hayin nama da ki jumai ya yak lang batikun so shan yo mbe yak marway ke segeri ông tay mày habang dan jumai bikin mau na em yublay Lana dan penting ya priban kiu jumai piwadi yublay habang dan jumai bikin mau na em yublay
macam jauh ke emak abang aduai ang try maaf ngalaklet ini songo boleh jutia si sindro sam si sparway jutia si sindro wah yang pagi kacing terpang jong kacing ngekerstan tam dari pan kacing wak jong kipriu yo bay handai kacing terpang jong kacing ngekerstan kalau pada yo bay ubawan wak yang pak yepi Uwad yu Adam lai kendai Genesis medon syai pada wad ada jing penpau layar pau ngayang ada jing kang bat ngati kacing wad ke bejong tam apertai kadi kacing wad kacing ublay yang iki beriu ki bejong bat ki badan ngin sayarwai Christmas Jisu nong penim uwan syapertai kahasan kulai bansya ibanyai oh long burong yu blay balay buat yang buat ini para mga ibigay nga buat ini habang ipet na ukan mau yang habang ikan mau yo ukan mau yang habang iklet yo upan rit yang habang isnow sarong man isnowman utaw do play nga at chongfi nidang kami kijing star nidang kami kijing kocing kia nidang kami kamay kaji nidang kami barok kan kabang iyo iya kini kepercaya Henry ngamla kanya-tanya ke iba ka Bible kaong wat siwa ya kahima ka jang ublay pada kahok jamo tiki ay barok an sa alang tam habi ini pendam sipon hakala air joko jimbuay kani kijing sengalap kalong nakabenta jang ikisamla bat kilong kemi kilong kepa gilarang baro kakot yang kapateng kepadang ki bat kapateng kepada selai no sasisin panishem tamai dan Jisu panilitay nang ni siging kisan gajani shimet in mat gajin shemen sin kapat tamai satang shibanay shiteng in kiliak no yusnem araja arpusan tikni nang yo ini yo isu ngim tikni kata tikni nang ikendu ning may kendu siyo kani kani kapor kabakodor kapor kabadon kam naman nginam yo siyo na siyay kakandu tarik nginam yo siyo sibit satang kindiat kentangin kiliap no ikani kasmi siya pamjukot naman kata ay bago ni kachingas sengalap alam kachingas sengalap kapapamatma yang abad ini dan bahkan ni kachanli kalau kata isamla hilong tumi hilong kapa ngampit ay gijing tuan sing gijing seng aga jong gijing kit gijing tenjo aga gijing gijong fi para kani kapor nganong pensilan gijing seng nang ko beli ulakren nanu man step ulakren ni mentamen sing mana ada ulakren ni fi an ala ni kani kapor kapin IT pemai na gijong gijing anong parakti fi anong penjerong ni gijing seng dan ada tidak slow lah keren ni angkat ini kini kepor begini yang lang barok lagi jaga syok di jogi angkat ini barok namun slow ha begini yang lang kita dan sipo jangan pen kerek pam di Ramadan kita lah ben yang angkat ini barok begini yang lang barok kini kejanmiet ke bekerpang kejanmiet ke bau blay ukwa penisyen pemai yang ada di ini wai itu kejengwai tang arsin Jisu slow bayam jangan haba may kot ikiway wat kentay minirway ijirway hakal air ng kajindway pada kapor pangilay dway lang barok mas ayat ini pangilay dway lang barok kay kamat jindway kay hidan hadonot awan sunod telasara siya manitay lang di yeshem baru Jisu kani kajakage pangilay dway ilapan ngetak minirway arsin kani kakoros tangi kakoros minirway dendat ilapan dendat ijirway rway baka day yanga kani kajirway bahabaw lale yung Jairus ulale ito kalong tumi unle yung aru hakal kajingas sengalap pada kapor bengi dway lang pada dana preng jopi bersaudan kami gijing dway ke bekerpang cumi di kejaga syong wan sini sekma ni dan rekat hang ni dan pesan di postos ad ni dan hang ni ngin dway kerpang yepi hakapor bengi dway lang pada bersaudan kami gijing dway ke bekerpang nganong parakti nganong penjerong ni gijing seng ada ulay keren ada bersaudan kam bengin dway ni kejaga gejong pi hakapor bengi dway lang wan sini sekma dan sayo pandway kerpang yepi kumkinang syarai jong kabalamang kerpay ito sa ni pastor mengilang belapan krek ada dalam pernjong pi bersaudang kam
Andi ada panduai kita akan lepas siapa jaga syam ku jang pri mirwai asing lagi jera mirwai ka hagal air jang ku jing duai Yesu Yesu snow kayam jona dan kon yakiwe wa entanya oh Yesu kekerteng ke bapang tam kekerteng ke batiang tam kekerteng jaga jingpen kia ikamba kekerteng jaga jingpen lailur kekerteng jaga jingpen selek pemai kantuit hanga bak hangi hakari ke jingesen khot yakiwe wan ya saksian Yesus no kayang janga oh Yesus yang zona habami tangkap yakiwe wa ingi parok kiri kepuar pingi sim mentalang gijing dua lang lalu kena bisam lagi lang kumegi lang kita ada kepuar pingi dua lang nada dana pering jampi bersaudara kami gijing dua ke berkerpang mi ke Jakarta jampi wan sisi kepang mi dua pendua kerpang mi lek lang barok sublai hagi gijing dua mi IP lang barok sublai gijing dua mi dua kok pa jingi bahabne ni aimo imo ko try bagi na bagani ko jingaseng la ni songo imo ko try bagi na bagani ko por ko kodo ko me ay yang abad ini bandon na tela sara ko try bali shemba na sa jiswe ban ma imo ko try bagi ko jingi shobi ni pai na bang ni sigi yeng gisem gi jingi ni wan ring ka bagi jingket ko wan uchairas na ko tayo lebih na ko tayo yeng na ko gi konditi na ko tayo patang gi jingi ni wan ring ka bagi jingpang dum kalong ko ko try sigi sengela ni ay mo ina ko try ko jina sengela mewan dari syambak ni mewan dari kendo ban ni mewan ko try ban ni rap yang ngabak ni oh jisu ni kap ya me ko jamme ni kap ke pa de ko terteng ko jamme ko try ni kap ke pa ko try ko chimpen nai ko jamme ka chimpen kia jamme ka chimpen swe jamme ka por jamme ko try kan lo pergi kon di jamme la magre ko jina sengela ko try ni wan semer ka be umat kan ringkat ki Jika ngomong betek ini keterat, wadi parlok jingin betek ini, wadi bayi ngomong jingin betek ini keterat, datang mereka keterai betek sepama jami. Oh ya ayo ini kau cisu berkadar, lain bagai kau jingin sengelap, coba jingin sengelap sama rata syarat distrik. Rai bayi iwan semeban ayo ini, iwan semeban jam mentah ini kau jaga bawa, iwan semeban keterai bayi. Maka jing ayo jangan dakbiang keslay. Ito jingin ko jangan ako jingin gue Friday iwan semekan ko jingin sengelap bangkat terpakai ko try itu pun sweat ini dan ko bor di kong juga rata syarat distrik kenyang na ko kerteng sama ko try ini apa yang gijing tenjo lagi song kita meeting augi kuliah kan kelam na kerteng ko jana ucis ising din pangi ka sentur ka kerteng ko jana ucis Tingkang lut ada pertengah dengan Yesus kemarin sedang masyarakat Petniko. Ambang